In the Bankulu. Amen. Siyacela Nkosi enkulu yasezwini. Sibancane Nkosi, siphaphamele kahle kwelibandla. Kwakukhona intombi nezinsizwa endala phambi kwethu. Ezazithi mazifakaza zithi ngambona waqhamuka la. Wangena emzini kwaSifanimani wenza ukuthi nokuthi. Ngiyacela nami bangcwele ngoba ngizokhuluma indaba engiyixoxele. Indaba yosuku ixoxelwa ifana nendaba osuke bangcwele uyibonile. Ngakho lapho engiphoseka khona eyiseleni inkosi yethu lomhlaba siyokungidabula bangcwele. Amen. Ukhuluma ubaba uMshumayeli, ubaba uMthiyane walapha ekhaya ohlezi lapha eduze kwami. Uthi ngo-1932 inkosi yethu lomhlaba uKhombela waqhamuka lapha wawela insezi, wathi sephakathi kwensezi neMondi. Kuthiwa ulayini wesitimela ngaleso sikhathi wawungakabilikho. Kodwa wafike wema, wayesethi ubaba kulabayihamba nabo, bophani ifindo la ngoba kukhona inyoka ezoqhamuka lapho ibheke phansi le emanzini yolanda imithwalo ilethe futhi ney'mpahla lapha ihapha ingakabilikho. Base belibophe ifindo, bathi base belibophile ifindo, wathi ukuhamba. Wayesethi bophane elinye ifindo la, bathi belibophe ifindo lesibili. Wayesethi liqaqele lokuqala ngoba abazofika la bezosaveya, bazofika bafake isikhonkwane la. Kodwa beyohamba kuhambe lesi sikhonkwane basikhiphe. Ebese befaka ulayini wesitimela lizohamba la. Bathi wenye kanjalo weza lapha e-14 lapha esimsebhe khona. Wathi mayefika khona bathi wafika wahlala phansi kwesihlahla. Wayesethi mayefika phansi kwesihlahla, wayesecela amadoda wayehamba nawo ukuthi bamnikeze ishungu lakhe. Bathi basondeza ishungu lakhe, bathi wanyakaza kwababili. Wathi wayesesukuma waleka phansi, wayesesukuma wema ngeenyawo. Wayese amadoda esondela wayehamba nawo. Babuza ukuthi babakwenze njani kunenyoka yilapha. Wathi njengoba nihlezi lapha ngifuna isibhedlela. Ayiseqabeka amadoda ukuthi isibhedlela sophuma la ngoba akundawo engabekho lesibhedlela. Wathi ngifuna isibhedlela njengoba nihlezi lapha unowakho isibhedlela sohamba sakhiwe la kule ndawo. Kodwa leso sibhedlela ngaleso sikhathi sobesiza kakhulu. Ngoba ngiyena umntaka baba. Uthi leso sibhedlela kuyohamba kwesibhedlela samanazana. Ikhona iDBA nansi yalenga noma umile phela ngaphansi entshonalanga ngizoyibona iDBA yalenga. Ngangibona ngelingelanga waqoqa indoda yabamthetho sathi lapha lawathiwa kusephatha yena khona embusweni wamaNazaretha enteleni enkosini yamakhosi. Ithi kubo babengatholakali. Ithi kodwa kwahamba batholakala bakuthi uma umntwana bekunyawo uthi bese yahamba emhlabeni.
uthi wavela mvelo uvelaphi wayesethi kulolu sizeni kulo hambani nifuna ushembe uzokunceda kulolu sizwe uthi wafuna abamkhulu watholakala abangcwele abakhe enkosini wathi mase etholakele balubika lolu sizwe wayesesho amazwi ayawasho ukuthi zisenzobathola abantwana abangazukufa uthi wahamba isikhathi insuku zadla amasonto adinyanga wayisola umama wafika isikhathi lapho amthola khona umntwana uthi wathi mase etholakele umntwana wakhula wathi mayesefika kuleli banga abaye bahambe sebekula kuthiwa umntwana wabe sehlaba kakhula wayesethinteka ukuthi loba segula lo mntwana sekuyikho lokho wayesefuna ushembe umntwana wendlela wayesemthina semkhayipheni kuthiwa bahamba baze bayofika khona bathi mabefika basebebika bathi baba samthola umntwana njengokusho kwakho kodwa njengamanje uyagula njengogula baba kungenza ukuthi usekuhamba kwakhe manje emhlabeni kuthi ugombela wayithatha indoda wamphela phuma ngaphandle komuzi wasemkhayipheni nefosholo wafika wathi ngithethombana la ungumgodi ongangethula thole indoda yawungumgodi yathi manje umbili umgodi bangcwele kuthiwa ugombela wayesengela phakathi wafika wathandaza kulo mgodi wayesethi ubuyisela inhlabathi nthetha kuthiwa umthetho wayibuyisela inhlabathi bathi wayibuyisela inhlabathi yathi usungafa umgodi wayesethi uvale wayesefala waba njengethuna wathi umthetho sewuqedile ukufa okuqeda abantwana bakho ukusukela lapho uthi umthetho baba khona uhambe seyumvamele kuleli bandla lakithi labanazana amen elokudina kusiyesabata sicela ukhumbule izwe lakambonambi inkosi yezwe lomhlaba siyabona eluyisimisi kodwa umuzi wasemkhayipheni uxoxa indaba esicela kuwe Kristo umdala wethu ukuthi uzobuyisa kanjani wena wedwa Nkosi yethu lomhlaba ngoba nalo ubuyisile shembweni ngale sekungasazi ukuthi kokhophale abantu abamnyama phakathi kwabantu kwabelungu bangcwele inkosi yethu ukwesaba Osama Posita sikhulume naThixo sizingane jobo umhle kodwa sasizwa shembe Osama Posita ekhuluma kuthiwa ngenye imini la ngesanti kwaseceleni ulapho Nkosi uGombela wafika insizwa yawasithole yayiphethe ukufa kwesilephele angikwazi ngizoleshona labadala bathi sipho sesilephele yayisifile inyanga lesizigula iphethe ukufa kodwa mayifika phambi kwakho ngoba uNkulunkulu Nkosi wasiqeda sekusipho sobuhle kodwa wayishiya indaba amazi umuntu wena imphatho kwamafoni azixexwe ukuthi nimthatha ngokukhuluma ngokusho ngoNkulunkulu wakhuluma indaba balangaletha yokukhomba uNkulunkulu phambi kwethu wakhuluma indaba ethi hamba kwelesini lakini ndoda ngizawufika kodwa isikhathi engawufika ngaso lokudikiza umhlaba ubani engazi lokho ngaphandle kaNkulunkulu abasiyela abantu masifishe ngoNkulunkulu abasithelele abantu labantu kulezi ixoxo zenza amafoni ezaphathana waphela abantu abangomuntu uthi uyela eselakini ufika ukukhuluma indaba yokuthi ngizawufika umamezela wayesemnika ingoma yokuhlabelela lo mnumzane lomsizwa ukuthi ahlabele izinto kuba ukuthi ehlabele bathi abantu seyagula ngoba wafika segqokaleni ngokusigqokayo yokuNazaretha wayisho leli vangeli ngampela wathi mawunyakaza umhlaba udikize ezweni lakubo lesizwa
kanti siyeza besiya kwakuhlunga zesikhathi wodwa bagijima bonke abantu babuthana kulo muzi bezolalela loludaba olushiwo lensizwa ngoba sebayibona le kade isho lo muntu kusuka uyagula kanti siyeza isilwane sesizwini sathi masifika komfulukazi omkhulukazi sizowena kuzo safika insizwa lapho eyayisebenza lapho iweza abantu yagibela isitebhe yawela nawo lo nsizwa yahamba nawo le nsizwa yayise ngoba khona abantu abaninhlamba kaManazareth abadaliwe nje ukuthi banenhlamba ishozaleni lwabo abakwazi ukubona ukuthi uNkulunkulu njengoba sakwazi ukubona inkinga efikile khona omunye ufike benenhlamba ebona bese phakathi besamehla khabe nenkulu noma lenhlamba lensizwa yayisimbona ukuthi akusiyo umuntu lo mayisezowela isikebhe khona amanzi angakwazi khona esingakwazi khona ukuhamba okufuthi unyathela amanzi wena isizwa ngicela ukubeletha yayisibuthi ujwayele babeletha abantu yayisizwa cha akusiyo umuntu wena uphi lo muntu wena ngamafuthi ngoba akanawo amehlo ukubona uthi awusiyo umuntu uNkulunkulu wena kusho umuntu yasimbeletha lensizwa imuwe kanti lensizwa iyekhumlana shebo uNkulunkulu Manazareth amen yeyemini uyahamba ngapha kaMpunyoni kwasisho yaphuma khona mayiphuma khona uyahamba ufunyathela usekhona lo mqolo ufunyathela hamba mbala wayisele wathikele wayisebuze emadodeni ukuthi ayemkhapha naye hamba naye ukuthi kuyalinywa nomleliso babukana abantu ngoba ukhuluma uMesiya phambi kwabo wayetha ukuthi wasethula imihlangano kuye njengoba uManazareth sisho nabuyela khona wayetha abantu abaningi wayesathi isifungo sokuthi lokudla kuyovuma iminyaka ewu-15 uphi lo muntu oyini befoni nezicelo uphi lo muntu kosamakhosi ngumntwana yacelela nampo kalandela buthi kosenkulu esezulwini inkume eyimbatha abantu ingamembathi ihlale njalo Jehova ngibona njengoNkulunkulu kodwa ngitshela ukuthi uma ngizwe umuntu nje ekhuluma lo muntu noma ngambona lo Jehova umuntu ngakhohlwa ngigobela izingubo yamswela nje ukuthi ngambona kanjani kodwa babodala yabonga Jehova umuntu uphile Jehova umthele ngiphamanda ukuphila ngabonga ukuthi amazwi amen yes umntana wakhe wasevunzitha eMandeni lesi sihlabelelo wasihlabelela ngo-1934 wayokwenza u-October wokugcina eJudiya edlulabe evunzitha thatha masikhala isigubhu kwakuthwa lesi sihlabelelo wayongena eJudiya Nkosi yamakhosi uyamkhetha unyazi lesi amen bakhoza abahle enkosini inkosi kunendaba eyithandayo yakulele yalizwe lakithi eMandeni
ngizocela kuqala ngilingise amakhosi akwenzile izolo aqala iseluleka amakhosi izolo kunamazwi uNkalo wendlela awakhuluma ayiseluleko kuthina sonke esingamaNazaretha ephezulu kwentaba yomhlangano uNkalo wendlela ukhuluma ngelanga nenyanga uthi laba mabeka bafika benesilonda esizulwini uthi lowo isilonda sobe sidalwe uye uthi leso silonda uthi lesizulu lowo muntu ngakazana ubone inguna phakathi seluleko leso sikamkalo wendlela mhlawumbe indaba kaMthiyane ushumayele ekhuluma ngothingo olwamkhiphela isipho lathi buka lapha ngeke sakwazi ukufinyelela embuzi sasiminyama bakhonza bahle uNkalo wendlela usuka ekuphakameni uze evunzitha uqondele ukuyoshadisa lenkosazana yakwaNgiba ma efika kulela lizwe lakithi ithempeli kwakusasontele emzini wakwaNgobese umuzo wawufika nawo ubhupha kwangapheli kangeyintathu kungafiki umuntu kulo muzo wakwaNgobese ilapho uNkalo wendlela wangeniswa khona inkosi yesizwe eyabikhona ngaleso sikhathi umgandeli kaTana futhi aphathe wentaba zinkulu mafunga amana afika inkosi yesizwe leyo uthi ngelezulu ngena kulo muzi ngunika lo mnumzane uNgobese ehlala kuwo ngoba lapha ekhaya ngeke kulunge khona izinto anongahambisani nazo maye esela kwaNgobese esuke ephakameni esele ukuzophipha lolu dwendwe olwabeluya entshonalanga neswe kuze kwasekwehla inkosi lakithi noMathonsi ilapho elizini waseyisino lalaphululu yakhona udwendwe ufika uNkalo wendlela useyabizwa ngabo 4 ekseni sekufika lenkosazana lenkethe oyoyishadisa isihambile isincile ayisekho emhlabeni useyavuka isilwane sasezulwini masivuka isilwane sasezulwini besiyadla ikilometer lodwa usuka la kwaNgobese okwaku ithempeli khona ezoya lapha okwakhiwe khona ifeni namhlanje kuthiwa uPAIC yakhama free lefeni lo muzi wakwakhe lapho wabangiba bakhonza bahle enkosini mayifika uNkalo wendlela uthi hayi icabange kakhulu inkosazana icabange kakhulu ngalapha eyakhona eyogana khona uthi kodwa kanti akufiwa phela emendweni wasebuza uyise ukuphuphisa kwasho ukuthi wayesengekho usiyesa kwase kukhona umne wabo wentokazi leyinkezi usethi ayihubi ihuba phela ongiba omlungwana ombonambi omananga bahubi ihube lodwa laba ngaphe yakade kuwomalambu mase lihubo lelihubo yasiyathimula inkosi inkesi elisami yathimula yavuka kuhubo ihubo lakwaNgiba akabonga shele yathimula wasethi ayidonsa ayibambe ngesandla ayisesibayeni lapho kuphuma khona bonke abasuke bephuma nabafikayo mabezogana kulo mzonke bangena esibayeni yawela inkosi yesabathanayo baphuma bawela imandeni umfula imandeni bawela njalo benyuka beshona intshonalanga neso ku6 kilometer ukusuka lapha kulefeni uya ABC lapho kwakukhona uthi nami umntwana mayesefika esigabeni esihlahleni uthi akhisho kwasesihlahleni uNkalo wendlela lasini udwendwe laphela ayibonga inkosi yesabatha khona ngo1927 kuwo lo muzo kaNgiba ufika uMashandu ogane khona labaNgiba inkosi yamakhosi anginaba abantwana ngizocela abantwana ithi inkosi yesabatha awu uyazi inkosikazi awunaso isibeletho kodwa sesizokushintsha manje sinikeze isibeletho ukube lesibeletho ukwazi ukuthola abantwana umfana uzomthola umfana umandla kayise uzomthola intombazana uzoyithola uma uyithola Mashandu iyodlula emhlabeni ngoba indoda yakho
inenhliziyo elikhulu ayifuni ukuhlukana nezinganga wasecela amasi umqabendela wawamaya lamasi waqeda wathi uma waqeda uthi igama lentombazana kobo uNomasi ayibonge inkosi Amen. yathi inkosi yesabatha waqhamuka uNomasi emva kwamandla kayise ihile lapha ngibonile nami zihambela ngo2020 seyidlule emhlabeni ihile lapha ezayizabelo bashana ukuthi uzedidi ibale sango nomakhathana uphuma kanjani into yiyo lesizwa lena kamqabendela wayiqamba igama njengomfundisi uMathosi wabaqamba amagama wase nomsebenzi abazowusebenza ukuthi bazoba abafundisi baleli imali Othi amakhosi ngicela ukwakhela ngezathu ithuba kusembusi Yito namanda oge osizwe lomhlaba inhloko kwamkhulu ngiyabonga thembo ingane ngiyabonga izizwe uqala ukudla lapho phambili kwakho ivala nesaba isizwe ngicela ukuthi sitsha Ngilenkala ngosizwe uthi usizo ngoba umntwana ozalwa abantu abambona ubona indoda ezizalayo into abayizulu ithi yathi mayiqhamuka endlini okwavela abahleke ithi yabona umuntu esimangaliso yathi mayiqhamuka yabona umuntu ongathi umile phakathi kwabantu bakhe phansi uthi waxaba umuntu onenkamu eyishumile ngey'nkamu zabanye abantu ithi yathi siba nothando lendoda ezizalayo umvangelo wakho ngosizwe nomhlaba ey'ntabeni zaseLelmonte ezweni lakwabiyela umvangelo ubiyela ilongweni kodwa ithempeleni kulo isethalenteni ngiyabonga ngosizwe nomhlaba ungivumelele kube kunye nje amabili abazali bami bambona uBhombela ubaba waphendula uBhombela waze wenza into esimangaliso esinekala ngosizwe nomhlaba wathi mayebona uBhombela efike enkabeni zakwavela abahleke ehamba nezihlobo zakhe
wayeseyabuya uthi wabona umuntu omthandayo uthi waba nothando kuyabonga Nkosi ngoba sizalwa amadoda ayenothando uthi wabe sebuyele ekhaya wayesefikela abathile bamthungela ingubo oyisaphombela sinalelo gama Nkosi uthi wathi mayifika ezulwini lathi izulu lamazulu ngicela umgqokise mntanami nansi indaba esinayo Nkosi ezulu nomhlaba siyabesaba Nkosi uNkulunkulu sikubonile nathi sesibonile Nkosi ezulu nomhlaba kangivume nje nesona Nkosi ezulu nomhlaba ngumsebenzi jawo bengithuma ngisebenza kuyisabatha ngibuke Nkosi ezulu nomhlaba bese kukhamba abantwana bakho Nkosi ezulu nomhlaba ngimile emsebenzini khona nesisikhatheke okuthatha abantu masebenzeni endleleni nabanye kade bekhuluma lapho izolo kufanele isikole kufanele sibuyisele uma umuntu esekugida amehlo uyagida amehlo wathi uthole umaka nje iphoyisa ngivezele isikhwama semali bese iphoyisa liphamba nomqondo bekwenzeka Nkosi ezulu nomhlaba bekwenzeka Thixo lo msebenzi ngawuphuka Nkosi yamakhosi bebeyothi mase kukhamba abantwana bakho Nkosi ezulu nomhlaba ngiyibone umfana uthi yakithi emhleni bese ngiphakamisa isandla esizweni nginasendulo ngithi letheni ngakini leyo moya hawo Nkosi ezulu nomhlaba uNkulunkulu empela ngoba wathi mawusungibuza indoda isikhipha imoto endleleni indoda esebenza nayo ngathi ngithi ngiyabuya ngokwentethelwa ephepheni ngathi ngeke ngimkhulumise ngoba ngiyanesaba unola ngalomntwana kodwa izwi lafika langibuza ephumulayo ngoba kusho uNkulunkulu phela lithi izwi uyaphila kasekhanda lomuntu uthi Nkosi esezesikalweni baba Nkosi kodwa ungambuzi nami uthi Nkosi ngathi ngiyesaba ukumbuza ngoba unenkani phasa lesibhamu kodwa ke Nkosi ezulu umenze inkinga ngoba uthe esebenza uNgcobo sewalala bafuna basithatha bamisa wahlala kwiminyaka emihlanu engasebenzi ngase ngiyesaba ukuthi uhambe usemthethele leyo ndoda yathi sikhona lapha emsebenzini yathi hawu ngisho lo muntu wenu ushembe ethi uNkulunkulu ngathi naye sibakhatha uNkulunkulu ngoba ukusho ngokuthi ukuyiphi indawo ngoba ngiphethe uNkulunkulu ophila ahamba ngenyawo hayi uNkulunkulu ophelelwayo yayisithi ikhona ngapha ngivonela manje ukuthi hayi ngibone ukuthi uphambene ukwenze kwenze njani nakho uThixo ilapho ngizobuyisa lokuchalela manje ithi lensizwa hayi ngithi uNkulunkulu useshika ngathi uyabona sibakhatha uNkulunkulu uNkulunkulu usiphelisa uNkulunkulu nathi nishonelana hayi wabona yini ukuthi akahambe kahle waze kukhona sekukhompyutha senyamathi ekhaya wabasuka ngenyawo kuba usesezwe ongena evindido eshaya nje hayi ngase ngibeke ukuthi akuye hayi awuhambe sethi kwathatha uthembe ukuthi uyaphila manje kodwa yakho uthembe ukuthi yena ezolakithi ngemphathele yizo ubaba uNhlangulela ethema ukuthi ayimudambe vele kufika abazomkhambathi uthi ngeke ngizokunyakaza nabithi akayikhude ezakithi abaphakathi kweNdundulu neNkosi waqhamuka ukubhombela isimela yakhamuka bathi baba yaqiqa yangisimamba ehlaza yaphuma phakathi kweNdundulu neNkosi yakhamukela phezulu emzini weNkosi waseNtembeni yathi bayikhamuka lapho yesa yathi mayisa yesithi batabamu phezulu ithembe loqala lithi uPresident Mokgweetsi sesebenzele manje yayisithi kawulande ngabo mishaya sikhona sesihlahla sizeza asikhuluma kana sesizulile ngoNkulunkulu okujiwe okububudo sikhuluma ngoNkulunkulu semahamba ngenyawo namhlanje uhamba ngenyawo yayisithi isikawulande ngabo nidungele lapho tata somuntu sikhona namanje kuleli thebele manje 1818 yayisiyajula yaqiba yaphikelela phakathi kwekumfula okuthiwa intube yaphikelela umakhubalo yafika endaweni okuthiwa kusebhokolo yayisingene nje yeke ngothi songisaba ube sekhakoma bezike ngalungile yayisifika ingane lapha yasibuthisa umhlangano wathi masubuthisa umhlangano wathi esimumzana hawu nangu Jehova kubili nje yonke kodwa masesizini wayesethi akwenziwa kwenziwa uMthixo yesibona nizwile umthiya wekhuluma lapha uthi ngabe sokuthi bayisebenzele ekhaya ngoba wakhathi intoni bezoshaka kathi oyini inkinga leyo ukuthi basebenza amkhanti ufuna ichakathela ngayitoleke ususimende athemba ngokoleke manje masukaqoleka izinto ezathemba ithi zakoleka uthemba izinto sizobalulekile ngoba uthemba izinto mina nje ngihamba ngamoto engiyithanda eyonyazi
ngayicela onyazini ngo-2012 umfana umjabu sehambekele emhlabeni ngale ngikhunyele ukukhuluma wasekukhona bathi yangena kulo muzi uThixo ngena kulo muzi yasiyaluza lelo dalaka kuyinkinga ukube induna ngenayinkomo induna amakhosi ayiwe kwinduna lesibaya ngoba bakwazi ukuthi inkosi wethikhuleke esangweni kothiwa nayo inkosi ebanjwe intebazwa ukobamba inkukhu ngoba nginasibaya ngifana nami umuntu wento yakhe ukuthi usisele uthusene usuwena usebenzisa lento yayisithi le ndoda uzobamba le nkomo isebenze ushembele lapho njengokukhuluma kodwa obaba babonayo ngase ngubuze indodana endala ilapho endudulo enziwe kuthiwa kusebenzile baboshanga uthi sasikhona sambona uzisimanga ubaba wayekhona sikhuluma ngento sotshelwa abantu abayibonile ngamehlo basezotsala thina asikhulumi ukuthi ingane kwayo sikhuluma umlando usuka kumlando yakumlando asikhulumi indaba kaFandani ngesibheke yase ngo-1956 sikhuluma ngendaba kaNkulunkulu osuke kubazali bethu wezakithi bambona ithe indoda lapho lokade ekhuluma umdlete ithi mina nalo Abraham okhuluma ngaye ankoneki naye ngoba ngamasi kodwa akukhuluma nokhuluma yakoneka wayekela lo Mateo ngimfunda ngamazi kanti ngimona bathi-ke yathi mayifika lapha kwenziwa bonke abasebulawa izinto ezenziwa amafuna uJehova kwenziwa bonke kwathi maseqediwe umnikazi wezinto ngobehlezi laphana nje iy'nhliziyo zethu ngibona zonke neyami uyayibona neyakho uyayibona noma ibheke eceleni ngobe kwathiwa phela nje yamanje ikuphi lapho khona kwenifetsheni bathi-ke waze ubekwa lapha phambi kwakho nakho indawo abazali bethu abamuntu uthembe uNkulunkulu ngayo nathi esonda uNkulunkulu nathi sinakusho manje uNkulunkulu esiphambi uNkulunkulu sibonile sifika la izolo sinethwa imvula hawu kwathiwa nje intithiyo athi amen sajabula ngoba besisisele asazile mina ngoba ngibaleke ngawo qashe emotini lina ukuthi ngizabula ngithaphephe yangesike ezabantu ngoba ngiqashe emotini ngibaleke imvula ngazi into zokubaleka lezibalekele izulu duma wathi umfundi kodwa la ekhaya kubaleke izulu kuphela la ekhaya imvula belanga ngabalekela yathi la wena ukumala phambi kwaBhomela kuthiwa indaba kafika manje hayi yayisiyaluza yasiphupha ngiyalazi igama lakho malume wami ngiphatheka kanje Nkosi yamakhosi ngoba insizwe ngangikhulume nalo udaba lolu ngaze ngawubika lapho umfundisi ubaba uShaba ukuthi ngimtholile lo muntu wako lomndeni wasekhaya komama ngathi Nkosi wakhe uyakhulini ibingakholwa lensizwa Nkosi yezwe nomhlaba umkhumbule kodwa umabhida lensizwa yikho insizwe enganga lapho kodwa ungalo umbuka ungangayo yayiningi lensizwa wayifika unkosikazi esabafana sebeyibhidile bayikhipha umphefumulo bayisuka ngase ngiyalima cha lendoda isihambile ikunike kangaka uthi uBhomela Nkosi yezulu nomhlaba wabona uNkulunkulu uthi cha batabalungizela lokulumzana uyithathe lento lapho abazali uNkulunkulu wathi hayi samlandela impela manje uyithathe lento uthi hayi sibhadala kini kwasala sheleni asengabhadala kakini kwasala uyithathe lento ithi lento umnikazi wayo lazi ukuthi siyifile ayisithula le ndoda yathi Nkosi ngeke uNkulunkulu lento lekade wethu ubeyibeke lapha efika nomkhosi ushamba yasithi sikwenti batabamba phana ngalo sanda sinalelo kala izongalize lemoto yasiyaphuma yasiphinde lapho phambi ngabona bathi yeka shona phambi kwalini yangena phindele shawo esimeni yasishiya kanjani sinalelo kala Nkosi yethu nomkama Nkosi kusezozenzela amen yaba ingumngane wakho Malama
ukuphe ezangamela uzobuke temple amen thina sikhule ushembo moya ushembo inyama siqala bona ngo-1982 88 2002 so uma igama lisishembe sisabe njengenyoka bona inyoka kuthi inyoka njengamanje bonke bangahlakazeka kodwa mina la South Africa la abanye bake beqansana nje emezoshembe shembe gijima ezokulu uyafika ukuthi uma sesenkingeni ngempela ulibize ligama uthi hayi ushembe uyinto hayi vele uthanda edlala ngami uthi yalimala Ilizwe lakithi asilimali uma sithi shembe sisuke sazi ukuthi senkingeni sesixazululeka loo nto amen ngangisejudiya ngithi baba khuluma omunye ngapha eceleni baba kunesizwe semandeni ngiyacela uma sihambe emizini abantu abakholwa nabangakholwa sihambe nawe nomunye ukhuluma izwi phela kulapha uNkulunkulu liyalishone phansi hayi ngoba kusemgubheni kwakumenzela uthi ke nomunye baba ukhuluma wefika emakade lithunya sezole thula wena kusumbongeni ngithi baba kunesizwe esemandeni ethanda ukukholwa siyacela uma sihambe emizini abantu abakholwa nabangakholwa befike besinde sethunyasi kusukuthi singathi amen ingcwala lapha ngayitshela izinsizwa kube umkhokheli lapha uMandwalane Nkosi yami Nkosi yamakhosi lonyaka ka-11 useliphansi sengiyafika kuye ngelila sekwenzekala nathi kuye emvongeni yona umbuko umuntu meye ngophela nenikaya la izophela uma ngishashwaganga kwelizulu amazophuthwa ngezile nwakala ngeke kunjalo nakithi thina abantu esihlukane nisikala kanjalo kanti cha ushembe usiphathe njengawonke umuntu amen uthi-ke mbongeni ngiyacela kunendodana yami eyahamba 20 years isemelika manje ngizweni na hayi baba sicela umthandazo ngase ngikhumbula ukuthi esiceleni ngiloza Nkosi yamakhosi mina ngikhuluma ngani ngathi unganazi ngithi siyacela ukhala kamkhokheli kubuyeleke ngathi amen sabuya kwaphela inyanga ngayekhaya ngabuya uma ngibuya useyafonela umkhokheli uthi mbongeni hayi akufike ngafike uthi hayi ngiyabonga awuyinda bona hayi isifoneli indodana yabona emva kwa-20 years noma ngikhuluma ngoshembe umoya usethi-ke mbongeni ngiyacela ngibuye ungathi ingane kwayo ngisho mina ngikhuluma ingane kwayo ngoba ingane kwana ngiyazi yazi ukubokwatha ngikubokwatha phela yikukhuluma bese senza umthandazo sicele kwaphela inyanga wasicela futhi umkhokheli uma sesiyafika futhi mthembe ushiya wendoda yabona phela uma ufika emzini womuntu akufanele ushaye umthetho sifike isikhathi sesonto efuna ukuhlala phansi yabo uyazi nawe umuntu omfundisha ukuthi akakwazi ukuhlala phansi cha size kuwena hlala esihlalweni ngegameni elilodwa uthi la abakhona emelika kulishishane lokishishane wona noma ukuthwala umoba ukhanga uyithathe nothaka umtshinga kude yase ngithi naye vele kulo ndawo uNkulunkulu akekho uNkulunkulu eSouth Africa so-ke asiphatheni kahle eSouth Africa ukuze uNkulunkulu angajabule amen baba ngiyacela ngesizwe lakithi izwi likaNkulunkulu asithande ukulilalela sithande ukulalela amazwi angashiwo wena nezindlu siyacela usiphe amandla la uthi uma ushinto senza lento oyishiloyo amen yohamba ngedwa esikothini
baba Nkosi yamakhosi yakhuleka ezulwini uba kuvumeleke nami ukukhuluma esazo Nkosi ngikhulume ngokwamela ngoba ngiyingane baba Thixo ngiyele ngesikhathi ukhulile ngikhulume ngokwamela nasiyithuba kanje lokala khona kancane nje ukufika wakhe emzini wakithi encwadini la wayefika khona thola isikole sekhona mayefika lapha encwadini akekho ongenazo isikole uyasebenza kuwo ugcine umfundisi waleli bandla umfundisi uNdlovu uma ehambile ugombela esahambile nje ngoba ecelile Nkosi ucela ukuhlala akubashimali ibhangeni lapha mase esahambile uyabuya usethi mama esegcekeni ngekhenzi mama ngicela lapha ebhokisini lomntwana wakho ungikhiphele isigqoko sekhulu uzabuza mama kumaphuzwayo mama kamfundisi uthi usibone kangani isigqoko sebhokisi uthi mama ngilinde lesi sigqoko sekhongoma ngibuza izinto eziningi wabona umaphuzwayo la ngiyemuntu wabona into phakathi ebhokisini sikhulumela ngabo base konke ibhokisi sokusikhipha uzosiza ukubhalela indodana yakho uyitshele ukuthi isikhathi no angizisho umbalo indoda sesinamba azephela usethi ubhalela indodana yakho uyitshele ukuthi ike mina la ngohlelo ngaphathi isikhathi ibhokisi usiyabhala-ke osabhala ngapha amafoni la yabhala amaphuzo alendodana yakhe yabuyisa impendulo ithi ma wena mangingekho mvukela abantu ibhokisi amabona impahla zakho uthi mntanami akuyena umuntu inkinga usibone isigqoko akaze aze sabone le bhokisi lakho wafika ngoNgcobo mayesefikile uNgcobo naye esefika ngekho ugombela esahambile mayefika la usefika uthi ma esakhuluma ngendlela besabanga umsindo ma umpilo womuntu owamnika isigqoko sami waphela wayekhuleka ugombela enyanga sezivile insila sezulwini sefike impilo zesikole wayesethi akhuleka ekhaya wayesethi maphuza nangoke leyo muntu wayesephuma eseyabiyela uthi mntanami mina ngathatha isigqoko sakho mina mntanami ngathatha isigqoko sakho wawubone kanjani na nami phela mntana baba likho angithathi ibhayibheli wathi sami sohlala lapha esibayithe inkomo la lokufundela kulezi ncwadi mama wahlala ngempela esibayithe inkomo uma behlala esibayithe inkomo uNgcobo uthi uphathe ibheki wathi hayi kana msophendula inkuba lesihale leke angifuni ibheki wathi ngana bahamba wathi vula angizazi incwadi wathi vula lencwadi yamhlala wathi vula yamhlala wathi vula esathu abantu sayifunda kwehlumani wabheka phambi kwakhe washayela phansi wayesethi phezu kwakhe ngesandla wayesevuka wathi funda incwadi yakhe wathi akasemboni kawuyena uNkulunkulu sorry yahlonza baba sengibona ukuthi awuyena umuntu woNkulunkulu amen akuzakade kumpindana wenzeka ngaphuma uNdlovu la ekhaya kwabo eseyakwaphumuzwa ke seganile kanye intombi yakathini waphumuzwa lapha lapho sesinangwazi khona manje lapha baba esezizindeni wakhamba ukugombela ukugombela mntanami nalo muzathiwa umuzi wakho lo wami lo muzi yaphinde esondela abantu ababezo sondela nami ngithanda ngicela leyo
iyaguga uthi kodwa uthi manje ngoba bakhoza la indaba ngokwethi njengathi uthi bothi mawusukela ngoba usucela abantu bendisiza la othatha ufuna azakudlula umdlulu kwabo ngaxoxele isisiza othi masuqedile njalo osuku uthatha umbila phelele ukuzidle lapho esebe nangasasa kube njalo bawenza lokho uthi ke lo muzi ngakuleyo ndaba engiyithanda kakhulu uthi lo muzi ke phela ngiba ngithemba ubone wakho owami uthi lo muzi ela lana ukuthi owami lo muzi la lezi lethempeli abantu abazosonta kuyo igama lalo muzi sesinamumva okanje ngokuzobathandwa ubone wathi sesinamumva inkunzi sematholi kwaya ukubomba isikhathi ayelethela bayisekamba amasango alomuzi amasango amane ukhona idesema khona ihoza khona isalambati khona sekhozeleleli okhona ihoza wakamba amagama wayesekamba umfula ngale wathi lalo umfula ke mntanami ilapho amanga asethi ayeke ukuthi asebenze lapho umfula omkhulu ngobhoza aphuze amanzi igama la sentokozweni wathi aphuze amanzi noma umuntu obegulisa isiphi isifo uyophuze amanzi asile ayibonge inkosi amen kusiyo simate umfana wangobo emakhathini omvangele eThekwini semoyingwele ngicela ukukhuluma indaba yesalukwazi esiwukhulu esizalumali uzoba yona yodwa yinde kodwa ngenze leyinto mawusuka la engolweni ayazana ezethengolweni uyegamini ufike kube khona indawo ekhise enzunga phakathi kwalapho kunomuzi wamkhize la kwazala khona lesalukwazi sasimthanda isembe njalo mayidlula akhulunywa kahle ngosembe mayidlula la ubhombele kodwa sasimthanda kunomngane waso ababelingana naso beyizintombi okwakuthi njalo uma ubhombele edlule entabeni bathathane nomngane wakhe bamphelezele baze bayombeka kwaShangazi bese bephenduka sebebuya emakhaya sokuthi ngelinye ilanga bahambe isiganile lentombi kanye kwaShangazi iyingoduso yakhona bathi ma sekufika kwaShangazi sekufuneka bajike babuye
abesethu uBombela akenze labantu abacela abantu usewazi wabajwayela ngoba njalo methu labamphelezela abesethu kubo sengiyajika abantu abami yebo athi kube bebuya ngami benzohamba nami nize niyofika entabeni esehlangana bangazi ukuthi futhi waphela vele bona bawona nokwazi ukuthi ukhulukanile kwashakaza futhi umkhwenyane wakhe akaboni kahle utshela wazi lokho ngisho uBombela wasejika nomngane wakhe sebebile emuva bavuka umsombuluko bala bamba khona itoho bathi besatohoza kwajika izulu lamnyama lathi majika lamnyama basebeshiya umsebenzi bathathile emakhaya abafika emakhaya laduma izulu kabi labathatha nomngane wakhe labaphosa emosheni bathola sebedlulile izulu begonene bephansi emosheni kwathola ukuthi umngane wakhe lo abanayo sethu bagonene kodwa lesalukwazi sokukhulu sisaphila ngicabanga ukuthi mhlambe kungakho ngikhona ngoba saphila lesisalukwazi batwana benkosi walungisa wafihla umngane waso sanyangwa saphila sagcina sishadele kahlala esathi masesishadile bayithola ingane kodwa kwaba yintombi zodwa zaze zakhula impela uma wayeyesibili eyathi seyiganile ibithi seyizoshada kwayo manxa beplana nomkhwenyane abawona ukuthi abaye kubaba ilanga bayocela ingane zabafana uma befika kubaba ilanga bafika kubaba ilanga kade ukhula hamba noShembe emthambo uShembe kodwa ngenxa yokuthi wayebambisene noShangazi akazange bayenze usethi baba ilanga ngizobathola abafana bazobabili usanda kuhamba nje umalume omdala beyomshumayela phela usele omncane owazalwa kanye nami bakhule yoma nesesilingana nabo ngoba omama abaqala baba sebephenduka babona uShembe baba kaNazaretha umkhulu nokhulu engingazi batwana benkosi ukuthi kube kangakanani uma uke wangabona ngasolinye ngoShembe kodwa ugcina usuyiNazaretha ungakukhumbuli lokho ungakulungisi lo wake wakusho akukuhle kahle inkosi yezulu emhlaba emzini wakomalume konke kuhamba kahle kodwa sizathu kasazi sesifisa sengathi uShembe angenelele abheke ukuthi mhlawumbe kwakuqala yini lekhetha emva kokube laphuza umbona uShembe likade ingakhulumi kahle ngaye nakithi-ke uma wafika noNazaretha owathi ma esegana kithi wagana eseyiNazaretha waphenduka intombi awatshela ubaba ukuthi unqaba ukuthi ngihambe noShembe sengamane kusale wenza omkhulu wavuma ubaba waphutha inkintazo yenza waqala uma wayohlala eseparadise ngaphambi kokube ayoshada ekhaya ngoba wayeseloShembe wangena kanjalo uShembe kithi batwana benkosi sazalwa sisizalelwa kule enhle kangaka eyafika noBombela lapho ekhaya ngomalume mhlawumbe le ndaba yokuyiqhubeka manje nesikhathi esanele kosuselizwe Sela go pepesa
mayisule izinyembezi ngoba ngiyakhala ngihlawula icala umbangela umgabhi ethebelele endaweni kwaNongoma kona wasesekhaya wahlabisi ngithi angisume ngisiphose ekuthibini uma unyazi ukhomba umuntu nithi abavangeli abakhulume ngobhombela ushambe uma efuna uyadale iplan ukuthi angathola kanjani indoda emkhulu wami isikhozi sasesontweni esheshe bakhe edlumbe emaplazini emkhuphana ushambe wayithanda le ndoda wasedala iplan ukuthi angayithola kanjani ize enkonzweni izoba umNazaretha ngoba usenyakeni 1934 Wabasengena endodeni yakhe engubaba enzalayo okutoza into zamakhosi eyidesimvunulo bayazi abaningi ukuthi ayidikile ukusebenza eplazini ihambe iyofuna umsebenzi eGoli iyofuna eGoli ithi ngeke ngisebenze mina ngingaholi nangempela ubaba wadila iplazi wayeka eplazini wahamba ethi eGoli yofuna umsebenzi ngasemuva umlungu weplazi ubasi wasala elisa omkhulu ethi iphitatela yakho na ewusibambani ngayifuna lapha uma izosebenza lapha eplazini abesatshakala abelungu bebakhulu kungamakhosi omhlaba kuthiwa ubasi umkhulu wayesakhuluma nogogo intombi yabanene wathi osazi umntaya uphango ngizoveseni ngileli hashe ngiyofuna indodana yami eyekela eplazini uyayifuna ubasi ufuna umkosha lapha eplazini wawugaye ugogo umphawi inkukhu namakamelwane wafaka ungayisuka ubeka ekhabetheni eseni wasevuka umphuleza zomphako esengivele hashe eyofuna ubaba eyihlobela kazi zingenza kubana bazokuyo kophela kopha umkhulu esana suka nje ekhaya ukhombeka ekhaya uthi sekuphi obama onezo mhlophe uzwa indoda ibelele ithi sawubona wendoda ngithiwe ngiyasho umkhulu bejiwe ethi ngiyaqala nawe umuntu eze phansi isandla kuyambingelela lo muntu aphendule umkhulu yasho amthambeze lo muntu wabingelela lo muntu wakuthaba ngaphakathi eyidini umkhulu uma behlangana isindoda awasashile kumnika thulo ngesithandaze ngokuphuma ekhaya wena ungathandazile wasephethe umkhulu ngabe uphuma kanjani umkhulu emasimini eye next door babakhela wayengaphuma ngathandazile kwawindoda ngemthandazo yathi kumnika thulo wasephethandaza uthi nengane yakho ayifuna yethu ebambele isipante ey'nkali isuka emasimini ziya eKaparasi uthi ndoda unazi uphoka ndlela wakuphoka uphethe esifameni sakho usubonile usukhulu hayi kanye ekhaya lokho ukuphoka usubonile ithi le ndoda hayi awuvule wasikhipha umkhulu ungayisuka inkukhu ungayisuka labaqale mama ufika ikhethusa abasemzini imningi washebe asezulwini mase funa umuntu uma wenza ilembu wena ungabasola 100% kodwa wakwazi wenza uNkulunkulu phela ayikhulumayo ngawe uma wenzeka futhi intando wena ungajabuli 100% kodwa sishisi ayifuze uma cabinet izongela ungasukuki nangibala umkhulu wasebuyela intando thathe ike ubeka lapho wayizokhona ngabe yethebeni wasedela umkhuliki wayisebuyela ke eyashila umkhulu umethe esazogqibela nje enjeyana uma kuyabheka aseyibone ndoda umkhulu ukuthi ithele ndoda ungakhali ngomphako wakho uzovila abantu enzelele umphako
nakukhulu abashiye yathi nasho uzaviyo abantu bethekaza endizothize kandipheva kwamisa medisashe yalobuzo bathi hayi khona nje ugibele selambile bafana thethelele umgazo libramazo nafu usulambile nawo Mba tata ikike endini sibela ezizokufaya yashunga ipoto uselekete akushuma imbuzi phakathi Bantwana mlathu endini bayaphola bathi bapheka imbuzi bathi yabonakala nake umphakoko ngofaka isikhomeni nanake ithi kusukwala bathi ukhona umuntu odlula lapha efuna amazi bathi nathi siba ngelema esibeni wangelithubeni bathi kunengane esewabhakalala ungayinaki ukuphuza amanzi endizeni wasewakha amanzi waphuza wasewafaka eshumbini esephuma lelithiba ubombela ubonala usephuma nengane le imphukalala ebingasungumingahani Lendoda wasahamba umkhulu yehashi uma labayikatha udinya waphila ukhulu ekanjani umuntu kanti uthi hey lo muntu uyo bothiphawa endleleni Nambala waphilela ukhulu wahamba uzaviyo kanti ubizwa kushaywa weyinkabi bathi hayi kodwa lapho ingafaka babele inkabi uyabona yashilakitela ngitshela baba uyafuna mina ukaphendule yashayela usifase inkabi nangaqala baba wasaphokoza wathi baba ngisebenza lapho kodwa angaholi ngizohola kophinyana ishumi yasheleni bese kuyayize ekhaya uthi ubasi uboshe ekhaya uyakuze ekhaya yebo Nazareth Angazi ngitshela bani 36 wayesafika ushande ilanga emkhuphane sokuyilanga aseyena umqalweni umkhulu uma efika ushande efika endlini owakhanyi ekuthiwa bese phela wazobona umengena umkhulu uthi nami umuntu wabuthi umphawu wami basabe baba nomkhulu usesengekile lesitie uyaphuzitie uyaphuza inkomishi uphele isithathu inkomishi yegogozo uthi mkaphi phuza lapho nathi and usamloko ilapho umkhulu athana kumshande uphelele eManazareth ayithe ufuna ukubhatatisa entombi uthi mshande ungangeni lapha emanzini hamba uzekhaya lokuphaphisa nokubona konke ekhaya asisukilanga entombi phela ekhuphana ekhuphana ogogo wathatha ukulungela asiqala aphakathi beza lokwazi lanikofilayo lagamasa inkomo zakithi hey kanti sewaphiwa inzalo engamanazareth eyithi saluthi inzalo kakhulu yonke engamanazareth ezweni labahlabisi azange ngibone indoda ene-asa njengomkhulu ngeqala futhi lokho kuyona kasengathi uma sisifanile hhayi uswazi othize ngoba nendoda inabantu aba-15 enzalweni yakhe eqala kumpama yini na kwathi behamba umkhulu emhlabeni ma yobika nkosilanga lathi hayi bonkaphi ningakhali thina umkaphi simphumile loshumayela ezulwini 1992 Lofishana sengeru nibalekane olone nihayile olo ngofaka phela dini manje ukuthoka amadoda hayi useka umhlaba hayi nisovane kodwa ngoba izathetana ngesontweni nanga ngabona kumasheshe maphela kokuza yona kodwa ithumshande uthangibuyisa ephana selifundile lokho enziwe bona usangeze phambili nanje isonga ngile ngemoto esifuni wasabisa imoto yangichaya ikhada nengozi sibala ezana lapho kwame sidala wasabisa ngaseshowe engolezana ewetele kanti shanga khipha umoya obhedayo ufaka umoya omusha ube nomazisi ufaka lenkosi
ushambe sengathi ezweni lakithi labahlabisa ongenza makhona okubi ushemba iyakwazi emndenini kamkhulu uNkabhe lehlabi inkomo embili evike ephelile isibongo kwathola inkolo yokunazi kwashiya amaplazi kwaze kwakhe ezindahlabisa sasesiyanda sibabaningi ekangaka esebeni unomakoti awuthwelwane ngenxa yenkolo le kaGombela eyizimkhulu. Amen. Ngibona uNkulunkulu shambe ukukhumbule umndeni kababa lapha ekhaya uyashukashukha mkhulu nezingane zethu ayifuna ukazi ukushimana nje ongabazi ubani lezamantombazane bekushimana kabahle ebangasakwenda awazi ukusashembe umpito zomakoti siyashini zobasabe engekho makoti khamba kodwa umuzi ushelo bani umushe ekhaya engekho makoti oshanelayo engekho indodana ekanye ngoba ihlali umfana noma yini ngoba into ingakaniwe. Amen. Oh, no tando. Ngiyamkhetha uNkulunkulu omuhle wasebuhleni waNazaretha. Amen. Nkosi yomusa umvangeli wakho lo ezweni lasemthambathini ehlala kahle. Nkosi ngingumntwana omncane kakhulu. Ngiqala ngokuceba idimoni labaxoxa bezwe lakithi. Uma sebehamba bavele balandelane. Mhlambe ingakho umvangeli uhlongwane emthambathini. Ingakho yilapha abantwana abayingole ngenxa yokuba ubona ngimincane kodwa akekho onganga phambili ngoba obaba baphilile kaNkulunkulu. Amen. Bantwana saba nenhlanhla sayibona lensika yomlilo eyehla esimeleni ezweni eCatholic ehlela ezweni lenkosi yakamlaba yayisiyadlula ezweni lakithi inkosi yakamdluli ethema ingena emzini wenkosi ezimpangeleni bangaba nenhlanhla yokubona ukuthi uNkulunkulu kodwa yafika ngena ngesango lamakhosi noma labantu balithema ingena base beyiphuza base bengatholi kodwa okwenzeka abakunothisa yayihamba nesikuke ekade ihamba naso maqedwe yaphuma inkosi ngongamukeleki yayidonsa emayini ingayi indawo yamabutho inkosi yakithi la yenza khona izinto yayisiyanqamula yahamba njalo yashona ngale number 2 ezweni lakithi ngasedamini lakhona kunidamu yathi mayifika isibuthisa phakathi komuzi wakaZulu yayisiyakhuleka emiyezi emzini kaZulu yathi baba uMnumzane athi ngiyakhuleka kwabe ushona ilanga yathi ngiyakhuleka noma ungangalisa ezindlini ezikomo zamadoka akho wayesephethe uZulu bani lokhulekayo waphuma umfana wathi hayi babe esabeka lo muntu wathi angasabeka kanjani esephuma uZulu ngayisethinto kwakhe okumenza ukuthi abe indoda uthi mayesephuma uZulu bangcwele uthi inkosi yamakhosi mayesephuma sethe inkosi yamakhosi uthi Zulu ngicela unikeze abantwana bakho ukuze ngithandaze nabo ngomadoda kangeni ilanga ngakashumi uthi mayesengena ngaphakathi sehlabe somthandazo okulala uthi lala nathi namhlanje na uthi abantwana bangcwele kwenze lesimangaliso ababekhona leso sikhathi bathi wahayisa abantu kwababhonga amadimoni kwangaze ukuthi thandaza umuntu wanayo
uma esengaphakathi emzini kaZulu siyahlala uthi amakhosi akulelizwe anganile uthi ngizoshiya abantwana abangilandelayo ngizoshiya esinye sombula singabekhwela abantwana beyingozi nasemkambathini uma lesehlala emzini kaZulu sebatholile usedingisele inkosikazi yalapha ekhaya engumandlovu seyiqamba igama uthi wena nkosikazi uthi uyoba umathalente ngoba namathalente amaningi kulelizwe semkambathini akayoba khona uShumayeli ayoba khona umvangeli akayoba khona umfundisi uma ubona sekukhona kwenze ngo1978 yangelizwi lapho uNkulunkulu amen bantu abathena esekhupha owasezulwini esephuma esevalelisa eyothi bephezulu nenkaba omkhambathi wesephakamisa isambulelo wesehlomso sesithupha esithi sabona phakama sabona Judia intombi zazimphelekezela esekhuphuka nayo abantwana zathi befika phezulu wesephendule bheke ezansi wathi ngabe wenze njani walenta bangabiza abantu na wayazeli kwenze njani uthi wathi walembile entathu kwabuya amadoda edolobheni kanti anozulu lendoda kubo kangithi bayamazi ukuthi umela bethu abonke amen basebethole ikhaba lendoda beyibulale weni esechika ubhombela wafumana uzwangithi ngalelo langa kodwa izama kahlakhe sechika uma sihamba ubhombela enyamuntu fika abafana beyishumi ngalelo nto bomkhambathe maqongo ukuthi bantwana zangibhabhatheni phakathi sezulwini bayeza bafana ngathi kuyadlalwa basebebhabhathadiswa bathena bebhabhathisa abantwana bayingole wesebabukele ehlweni wathi osala bemuni nempela sesiphakathele khona umphathi egcini obethiwa umkhize uyena wasale bhabhathisa ubhombela uNkulunkulu amen uma sesegcini kubukela isikhathi kwaku1927 ngo-April uthi befika kuhambekwezi inkosi madokodo eMalisburg sebeyafika bamlandela omkhokheli uyabuza uthi obani ngikhuluma ngayo ivikeni bathe sokuqala isithethisa wathi ufazo sethi badahadaha wathi ngabophuma ngoNkulunkulu bathi wemathalente wathi ngezwani emfuleni umndeni bathi baba seziphoya sasithi inyoni bathi bangeyonyoni leyo kwakuyini ngishifanisana inkonzo ngoba isikhathi sazingekho kwakusonta nje ubhekele makumnandi uthi kunezwane singili bathi seziphoya wathi lelo phela mina kwangeyonyoni kwakuyini ngihla ephumana emfuleni kuthiwa lapho kwami ibhalento ngasezisini lapho sebehlukana kabonkulunkulu amen Nkosi amen. Siyabonga ukuthakaza umnandi yobavangeli inkosi zikaMoses. Siyobonga inkonzo yesifundisa sokukhulisa sekhulu wangasinamabili siyadalweni wangeni ngicela khona wasesizimusha ibele asona inkosi Moses amen. In the Bankulu.